لماذا لا يستجيب الله دعاءنا الله እንደዚህ ቃል ገብቶልን ዱዓ እናደርጋለን ለምንድነው ዱዓችን ተቀባይነት ያጣ እንመለከታለን አንደኛው ዱዓችን ከተቀባይነት የተከለከለ الاستعجال في الدعاء ዱዓ ላይ መቻኮል ጥሎ እንዲሆንለት ሰውየው መፈለግ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل لأنداتشو الله دعاون يكبلوا اسكال تشكل درس وفي رواية لمسلم بليلا زجبا صحيح مسلم اللي بتزجبوا طيقواتشو قيل يا رسول الله ما الاستعجال سيتشكل مالتنا قالوا قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء من إلال الله لمن كنت على درج اللي يالا تصفى يقرطال يبساجل دعاء توال اللهم كما قبل يكلكلوال መቻኮል የለም አላህ ዓሊሙን ሐኪም አዋቂ ነው ላንተ መች ቢያረግልህ ጥሩ ነው እሱ ያውቃል ዝም ብለህ ጠብቅ አልህ في الدعاء በትኩረት አድርግ ዱዓህን ሁለተኛው عدم الخشوع في الدعاء على مفرات دعاء علينا نبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا اوقوا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله الله እኮ ከዘነጋ ልብ የሚደረግ ዱዓን አይቀበልም مسجد دعاء يادرك لبس قرين دعاء يكبل أذكره ملمن الله سبحانه وتعالى يتبك بحل دعاء كم يعقدون هلتنيين وصوستنيو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملكام كما عزز كما تفوصوشن كما كالكل مراك دعوة كما درق مششت يه دعاءشن تقبينة እንዳያገኝ ከሚያግደን ዳዕዋ ላይ መቅረብ አለብህ ለትውልድ እስላምን ማስተላለፍ አለብህ عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من قالوا حذيفة باستلالف حديث لي قال والذي نفسي بيدي نفسي بجبونتشو الله أمل الله شهلو لتأمرن بالمعروف بملكام تعزندون إزازو ولتنهون عن المنكر بمدفهم لتكلكلونو أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سبحان الله بملكام إزازو كمدفهم كلكلو على الله مدفهم بلا بنان تليلكال دعاء تارق الله شو تقبلنا تاغنيوم رواه الترمذي وقال حديث حسن لو دعاء كم يكلكلن كاستجابه وستلقو كلاتشن يتفتنبت اكل الحرام حرام من مجد الله يالفقدون حرام يهونه مطفون مجد من مجد ولد مبلات سرقو አጭበርብሮ መብላት በውሸት ምሎ መመገብ እነዚህ ሁላ ግቦ መብላት ይሄን ያደረክ መታደርገው ዱዓ الله سبحانه وتعالى አይቀበለው رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بسال الفوت عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من قالوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله ጥሩን እንጂ አይቀበልም ጥሩ ነገር ነው ደስ የሚወጣው በሐራም የተለወሰን ዱዓ አላህ አይቀበለውም وان الله እኮ امر المؤمنين بما امر به المرسلين الله እኮ ምእመናንን አዟል ሩሱሎችን ቀደም ትላልቅ ነብዮችን ባዘዘበት ትእዛዝ وقال ምን ሲል ያዘዛቸው يا ايها الرسل እናንተ አላህ መልእክተኞች كلوا من الطيبات واعملوا صالحا መልካምን ነገር ጥሩን ብሉ حلال يهونن تمجبوا ملكانن بسرون ያላቸው اني بما تعملون عليم እኔም በምትሰሩት ነገር አዋቂ ነኝና وقال عز وجل ሌላም ላይ አላህ ምን አለ يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ምእመናን ሆይ كلوا من طيبات ما رزقناكم ከሰጠናችሁ ጥሩን ተመገቡ حلالون تمجوا إلى الله سبحانه وتعالى كزام نبيين حديث تنعقرونا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر كزام نبي صلى الله عليه وسلم عندن سو تكسو رجم سفر مهبزاي سو أشعث أغبر ጸጉሮቹ ተጨረውረዋል ያሳዝናል ተመልከቱት አግበር ትቢያ ለብሷል እጁና እግሩ አቧራ ለብሷል የሙዱ የደይህ ለሰማ እጆቹን ወደ ሰማይ አንስቷል ያ ረብ ጌታዬ ያ አላህ ያለ ይጣራል ነብዩ ምን አሉ ወመጥሐሙ ሐራም የሚመገበው ሐራም ነው ወመሽረቡ ሐራም የሚጠጣው ከሐራም ነው ወغذي بالحرام አካሉ ደግሞ የበቀለው ነበተ من حرام ከሐራም ነው የተገነባው فأنا يستجاب له
እንዴት ብሎ አላህ ይቀበለው ታዲያ? ሐራም በሐራም አላህ እንዴት ብሎ ይቀበለው? ከዚህ ላይ ዑለማዎች ሙዓሲር الكبار የሚያወጡት እስቲንባጣል። ይህ ሰው ይላሉ ሰፈር ላይ ነው ያለው። ሰፈር ቅድም እንደተከስነው አላህ ዱዓ ከሚቀበልባቸው ወቅቶች ውስጥ ነው። ምናልባት ሰፈር የወጣው ለንግድ ይሆናል፣ ምስኪን ልጆቹን ለመመገብ፣ አሊያም ጠለበተ ለዕልም ዕልም ፍለጋ ይሆናል፣ አሊያም ለሐጅ ለዑምራ ሄዶ ሊሆን ይችላል። ብቻ ሰፈር ላይ ነው የሰው ዱዓ ያደረገ ነው። ሁለተኛ አሽዓሱ አኽበር ሁኔታው በጣም የሚያሳዝን ነው። ጸጉሩ ተንጨውሮ ጸጉሩ ተሳስሮ ትቢያ አቧራ ለብሶ ያሳዝናል ይህ ሰው። ሶስተኛ يرفع يديه للسماء رفع اليد من آداب الدعاء ብለናል። እጁን አንስቷል ያ ረቢ ያለ ኢልሃህ ያደርጋል ይደጋግማል። ይህ ቅድም የጠቀስነው አላህ ዱዓን ለመቀበል ካስቀመጣቸው መስፈር ቅድመ ሁኔታዎች ነው። وما تكرار الدعاء والإلحاح وهذا كله من مرشحات الاستجابة። ይህ እንግዲህ ዱዓ እንዲቀበለን አላህ በር ከሚከፍተው ነው። ነገር ግን አላህ ሊቀበለው አልቻለም። فأنا يستجاب له بحرام يبقى ሰውነት ይዟል። والله كحرام النراك حرام መመገብ ከሐራም ወለድ መብላት ግቦ መብላት መስረቅ ማጭበርበር ዱዓን ከማገድ ውጭ ሌላ ቅጣት እንኳን ባይኖረው በአኺራ ይሄ ይበቃ ነበር ከቅጣት በኩል። አንተ ጨንቆ የተጨነኩነ ዱዓ ብታረግ አላህ ይሰማም። حرام ነህ። إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كحرام نبكلو لبس حرام كوت حرام كله حرام كحرام نراك. والله الله يصف لنا رزق أن نمجبل الله يصف لنا رزق أن بتاعينه يعتبرك ورزق صبر بتاعك نور الله سبحانه وتعالى بحلال من قد يعمل الله نبر. عندي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مسجد سيجابو يهون النزعلج طرتنا ግመላቸው መስጂድ በር ላይ ይዞላቸው እንዲቆይ ያዘዙት። ይህ ሰው ልጓሟን ያዘና ቆሞ እየጠበቀ ያለ ሸይጣን መጥቶ ሰወሰው። ወስደህ ማትሸጠው ይሄ ልጓም 2 ብር ነው የሚሸጣለው። አሁን የቆሜ ከምጠብቃለና ፈቶ ወስዶ ይሄ ልጅ መርካቶ 2 ብር ይሸጣል። ሰይድና አሊ ምን ይላሉ? እኔ ከመስጂድ ውስጥ ስወጣ ያሰብኩ ነበር ኢኔ አላህ ባሪያ ከአላህ በር ላይ አቆመው ባይሆን ስወጣ የሻይ 2 ብር ልስጠው እያልኩ እወጣለሁ። ስወጣ ግመሌን በር ላይ ጥሏት ሄዷል። ከዛም አንድ ሰው ጠራውን እስኪ ገበያ ሊሸጠው ይሆናል ተከተለው አልኩት። ሲከተለው እቺን ልጓም ወስዶ 2 ብር ሽጧታል። ሱብሃንአላህ አሉ ሰይድና አሊ። አላህ በሐላል ያመጣለትን ምግብ በሐራም ሄዶ ወሰደዋል። አንተ ወላሂ አይምሰለን ሙእሚኖች እንዳንታለን። ወለድ መብላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጻፈለ ሪዝቁች የትም አትበላ። አላህ ጽፎት ከሆነ ይመጣልሃል። ስለዚህ በሐራም ሄደ ያገኘው ብር ብትሶብር ኖሮ በሐላል ይመጣልህ ነበር። ምኑ ነው የሚተርፈው? የውመል ቂያማ ቅጣት። ዱንያ ላይ ከዱዓ መታገድ አላህ ይቀበልህም ስትጮህ ብትል። የውመል ቂያማ ደግሞ ከባድ ቅጣት አለ። ኩሉ ጀሰድን ነበተ ሚን ሱሕትን ፈናሩ አውላ ቢህ። ከሐራም የበቀለ ስጋ አካል ይዞ የመጣው የውመል ቂያማ ጀሃነም ነው መግቢያው ይላሉ። ይሄ ከሐራም ለበቀለ ስጋ የጀነት ኢንቫይሮንመንት አየር አይስማማው፣ ጀሃነም ነው የሚስማማው። እዛ ውስጥ ይገባል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ምግባችን ሐላል መሆን አለበት አላህ ዱዓችን እንደይመልሰው። ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص ነብዩን ጠይቃቸው ያ አላህ መልእክተኛ ادعوا الله لي أن يجعلني مستجابة الدعوة الله دعائين ما يملسين سوى درقو على دعا أرقلني اندي بلاتشو علاتشو لنبيو. فقال النبي من الأطعب مطعمك يا سعد أنت سعد مكبهن كحلال عدرك تكون مستجابة الدعوة الله دعاتشو كما يملسو الطوان سعد بن أبي وقاص ወዳጆች እንገናኝ የሚለው ፕሮግራም ላይ ተኗል። ዱዓው አይመለስም ነበር። ለምን? ምግቡ ሐላል። እንጠንቀቅ ወንድሞች። ከማጭበርበር፣ ከማታለል፣ ከመስረቅ፣ ግቦ ከመብላት፣ ሪባ ከመብላት እንጠበቅ። ዱዓችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለን ዘንድ። ሌላው ዱዓችንን አላህ እንደይቀበለን ከሚያደርጉ ውስጥ አልኢዕቲዳኡ ፊ ዱዓ በዱዓ ላይ ደንበር ማለፍ፣ በዱዓ ላይ ከአላህ ጋር ሌላን አካል ማሻረክ ማጋራት። ولهذا يقول الله تعالى الله قرآن من هلال ولا تدعوا مع الله إلها آخر كالله قابره ليلان أكار التطرى لا إله إلا هو كالسوج كل أملاك يلمنا إلى سورة القصص لي بل إلى أنكس الله من هلال ولا تدعوا مع الله إلها آخر كالله قال ليلان أكل أبره التطرى فتكون من المعذبين أنت كمك تطوان على النار أو نملكت
በዱዓ ላይ በአላህ ላይ የሚያጋራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ትላልቅ ሷሊህ ደጋግ ወልዮች አርፈዋል نحسبهم كذلك والله حسبهم በጣም የሚያሳዝነው ግን ባሁን በአገራችን ያሉ ትላልቅ የወሊ መቃብሮች ብትድ የቀብር አፈራቸው ተቦርቦሮ መቃብሩ ሊፈርስ ምንም አልቀረው ትላልቅ የታወቁ ሷሊህ ሰዎች ቀብር ላይ ብትሄድ የሚታረደው በግ የሚፈርሰው ይሄ ፈርሱ ቆሻሻው ስጋው ይሄን ለመብላት የሚመጣው ውሻ ለሊት ሲራወጥበት በቀብራቸው ላይ ያድራል ይሄን የት ነው የተማርነው ወልዮችን እንወዳለን እናከብራቸዋለን የነሱ ፈለግ እንከተላለን ታሪካቸውን ይሄዋውን ሳወሳው እንደቆየን እንተርካለን ገድላቸውን የነሱ ፈለግ እንከተላለን ነገር ግን ከአላህ ጋር አብረን አናጋራቸው በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ አንዲት እናት ምን አለችኝ ልጄ ለብዙ ጊዜ አሜሪካ ገባና አልክልኝ አለ ከዛም አንድ ቀብር ላይ አንድ ትልቅ ወልይ ሄድኩና እባካችሁ ስጡ ብያልኳቸው ወዲያውኑ ፈረጃ መጣልኝ አለች ይህ ሽርክ ነው በተለይ እናቶች ወጣቱን እንኳን ትቷል በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ ወልዮችን እንወዳለን እናከብራቸዋለን በሐያት ካሉ ዱዓ አርጉልን እንላቸዋለን ከሞቱ በኋላ ግን አላህ ይርሐማቸው ነው ቀብራቸውን ስነድ ለማስተንተን እንጂ ለዱዓ አይደለም ይሄን የመሰለ ትልቅ የአላህ ባሪያ ስንት ሺህ ደረሳ ያቀራ አፈሩስ ገባ እንዴ ያ አላህ እነሱንም ማራቸው እኛንም በጀነት እሱ በኸይር ሰብስበን ለማለት ብቻ ነው ብከደው ኢንሻአላህ ነገር ግን ደግ ሰው ሷሊህ ሰው በአካል ካለ ዱዓ አድርግልኝ ብትለው የተወደደ ነው እነሱ አቅረብ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነው دعوة الصالحين አይመለስም ደግ ሰው አግንተ አላህን የሚፈራ ሰው ተቂይ የሆነ ሰው ዱዓ ቢያደርግልህ አይመለስም እስኪ አንድን ትልቅ ሷሊህ ሰው ዱዓ ለሰው አድርገው አላህ እንዴት እንደተቀበላቸው ልትቀስላቸው ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ይባላሉ ትልቅ የአላህ ባሪያ ናቸው 700,000 የነብዩን ሐዲስ ሐፍዘዋል ሱብሃንአላህ 700,000 70 አይደለም 7,000 አይደለም 700,000 ሱብሃንአላህ ይህ ትልቅ የአላህ ባሪያ 40 ጊዜ ሐጅ አድርገዋል ይላሉ ሙአሪኾች 40 ጊዜ ሲሄዱ 2 ወር ነው ጉዞ ደረሳ ሰብስበው የደረሳውን ወጭ እሳቸው ነው የሚሸፍኑ ሀብታም ናቸው ደግሞ ዓሊም ሀብታም ተቀይ አላህ የፈለገው ጸጋውን ይለግሳል ለዛሙ ላይ የመገቡ ነው የሚወስዳቸው ቂራአት ያቀሩ ይወስዳቸዋል ሐጅ ሲሄዱ 2 ወር ሲመለሱ 2 ወር ወዱሃ ሸኽረይን ወረዋሁሃ ሸኽረይን እንዲህ ያደረጉ 40 ሐጅ ጀዋል ሱብሃንአላህ ይህ ትልቅ የአላህ ባሪያ عند سو تممنا دعاء طيقاتشو قال عباس بن مصعب حدثنا بعض أصحابنا قال سمعت أبا وهب يقول أبا وهب إهن تارك دي بلو استلالفو مر ابن المبارك برجل وقال له عندي هي تلك يا الله بارع باند سو طق سيالفو من قالوا هي سو اسالك ان تدعو لي ان يرد الله علي بصري سويو اين اعمانو اينور ነው الله እንዲከፍትለት ፈለገ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ በጎኑ እንዳለፈ አወቀ ያዛቸውና አንተ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ዱዓ አድርግልኝ አላህ አይኔን እንዲከፍትልኝ አሉት فدعا له እጁን አነሳና አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ዱዓ አደረገ فرد الله عليه بصره وانا انظر الى ابن وهب እኔ እየተመለከትኩ ዱዓ አድርጎ አይኑን አላህ ፊቴ ላይ ከፈተለት ይላል ይደጋግ ሰዎች ዱዓ ይመልስም በሐያት ካሉ ያድርጉልህ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ታላቁ ዓሊም زاهد إبراهيم بن الأدهم وروي أن إبراهيم بن الأدهم كان مع قوم في السفينة في البحر إبراهيم بن الأدهم عندي يهون مركب لي بونز لي كصوت شقع تسبسبو سيهدو فهبت الريح وهجت الأمواج فبكى الناس ودجوا ما أبل متأنا يتش مركب عنا وطات እሳቸው ተኝተዋል አጋጣሚ ህዝቡ ተጨነቀ ሰመጠን አለ ማልቀስ መጮህ ጀመሩ فقيل لي ابي معيوب ለሚባለው ሰው هذا ابراهيم بن الادهم لو سالته ان يدعو الله لنا አንተ እስኪ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃምን ቀስቅሰውና ዱዓ ያድርግልን አላህ የማዕበል ያቆምልን فاذا هو نائم في ناحيه السفينه ملفف الراس سبحان الله ፊታቸውን ጠምጥመው በመርከቧ ዳርቻ ተኝተው ነበር አልሰሙም ይሄን ክስተት فدنا منه وقال ተጠጋና ምን አለው يا ابا اسحاق انت اسحاق አባት ሆይ አላቸው ለኢብራሂም ኢብኑ አድሃም اما ترى ما في الناس وما هم فيه ሰዎች ያሉበትን ተጨባጭ አታይም ግን ሰምጥነው እኮ
ورفع كفه إلى السماء إبراهيم بن الأدهم قومنا እጃቸውን ወደ አላህ ነሱ وقال بلال اللهم قد أريتنا قدرتك الله ኃይልህን አሳይተህናል فأرينا عفوك ورحمتك እዝነትህንና ማህረትህን አሳይናሉት سبحان الله قال فهدت السفينة مركب ረጋች الله أكبر ደጋግ ሰዎች የሚያደርጉት ዱዓ እርግጥ አይመለስም በሐያት ካሉ ትላልቅ ሸኾችን ኸድመ እነሱን ተንከባክበ ዱዓ ያደርጉልህ ዱዓቸው አይመለስም ከሞቱ በኋላ ቀብራቸው ላይ መቆፈር ቀብራቸው ላይ መነዘር ቀብራቸው ላይ ማረድ ሽርክ ነው ምናልባት ሰውየውን ከእስልምና ሙሉ ለሙሉ ሊያስወጣው ይችላል እናቶች አባቶች አላህን እንፍራ ኢንሻአላህ ይህ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አንዴ በስራ ወደሚባል አገር ሲሄዱ ሰዎች ተሰበሰቡና ጠየቋቸው ያ ኢብራሂም አላቸው አንተ ኢብራሂም ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ادعوني استجب لكم ጥሩኝ ቀበላችኋለሁ ይላል وما لنا منذ دهر ندعوه فلا يستجاب لنا አመታት ኮነን አላህን ሁሌ እንጠይቃለን ግን አላህ استجابه አላደረገልንም ሚስጥሩ ምንድነው አሏቸው ለዚህ ትልቅ ዓሊም فقال يا اهل بصره እናንተ በስራ ህዝቦች ሆይ ማተት قلوبكم في عده اشياء فكيف يستجاب لكم ቀልባችሁ እኮ በአስር ነገር ሞቶ ነው እንዴት ብሎ አላህ ይቀበላችሁ አንደኛ አለ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه አላህን አወቃችሁ ሐቁን ግን አላደረሳችሁም ثانيا وقرأتم القرآن فلم تعملوا به ቁርአንን ቀራችሁ በቁርአን አትሰሩበትም سبحان الله ثالثا وادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه شيطان ጠላታችሁ እንደሆነ ትናገራላችሁ ትናዘዛላችሁ ግን በስራ አብራችሁ ትሆናችኋል بئس للظالمين بدلا كشيطان ጋር ሸረካችኋል عربيان أردتنيا أنكم زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته رسول النودالن ينبي محبة لن تلالاتشو سنة وانتتاتشوها سرقاتشو بزفنو الأقصواتشو وايتانو እምነት እንደሌለው ሰው ምንም የነብዩ ሱና እናንተ ጋር የለም አለባበሳችሁ አመጋገባችሁ የጎረቤት ሐቅ የቤት ዘመድ የነብዩ ሱና እንዳለ ተረስቷል እንዴት ብሎ አላህ ይቀበላችሁ አምስተኛ أنكم زعمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له ሞት እውነት ነው ብላችኋል ግን አልተዘጋጃችሁም ድንገት ይመጣል ስድስተኛ آمنتم أن الجنة حق ولم تستعدوا لها جنة እንዳለ እርግጠኛ ሆናችኋል ግን አልተዘጋጃችሁላትም سبحان الله سبعتኛ وأيقنتم أن النار حق ولم تهربوا منها جهنم سات እውነት መሆኑን አውቃችኋል ከሷ ግን ስትሸሹ አይታይም ወደሷ ነው ያቀናችሁ ያላችሁ ስምንተኛ أنكم قمتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم ከእንቅልፋችሁ ተነስታችሁ የራሳችሁ ነውር ረስታችሁ በሰው ነውር ቢዚ ሆናችሁ የሰው ነውር ነው የምትከታተሉ ግን እንዲሰራ ነው ራሳችሁን አትፈትሹም ዘጠነኛ وأظلتكم نعم الله فلم تشكروا يا الله ጸጋ ከባችሁ ያለ አላህን አታመሰግኑትም አስረኛ ودفنتم موتاكم فلم تتعظوا به ሙታንን ተሸክማችሁ ጉድጓድ ከታችሁ አፈር ጨመራችሁበት ግን በዛል ተመከራችሁም አላህ እንዴት ብሎ ዱዓችሁን ይቀበላችሁ ሁሌም ዱንያ የምታስቡት سبحان الله إذن دعاءችን الله سبحانه وتعالى እንዲቀበለን የስካሁኖችን መስፈርት ማሟላት ይኖርብናል ሌላው الله سبحانه وتعالى የማይመልሳቸው ዱዓዎችን ያለን አንደኛው ወላጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ሁለተኛ የተበደለ ሰው የሚያደርገው ዱዓ አላህ አይመልሰውም يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يالو 3 دعوات مستجابة لا شك فيهن ሶስት ዱዓዎች እኮ አላህ ይቀበላቸዋል ያለ ምንም ጥርጥር دعوة الوالد على ولده ወላጅ ለልጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ودعوة المسافر መንገድ የወጣ ሰው ሰፈር ዱዓው አይመለስም ودعوة المظلوم የተበደለ ሰው ዱዓ ከስልምና ውጭ ያለ ሰው እንኳን ቢሆን በድለው ዱዓ ካደረገ ቢደርሳል ካፊር እንኳን ቢሆን ይሰው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ ሐዲሳቸው ላይ ይላሉ ዳዕወቱል መዝሉም ሙስተጃባ የተበደለ ሰው ዱዓ አላህ ይቀበለዋል ወኢን ካነ ፋጅራን መጥፎ ሸረኛ ሰው እንኳን ቢሆን ሰው አራጅ ሰው ገዳይ እንኳን ቢሆን አላህ ይቀበለዋል ففجره على نفسه በደሉ በራሱ ላይ ተበድሎ ከሆነ አላህ ፍትሃዊ ነው ዱንያ ላይ ፍትህን ይሰጣል
የተበደለው ሰው ዱዓ አይመለስም የቀድሞውን ስትዩ ታሪክ አይተናል ያ ባለ ስልጣን እንዴት ብሎ እንደተንቆጣቆጠ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره ياتي بالندم نامت عينك والمظلوم منتبه يتو عليك وعين الله لم تنمي انت سوم بدله የሰላም እንቅልፍ ትተኛለህ የተበደለ ሰው ለሊትኩም አላህን ያናግራል አላህ ደግሞ መልስ ስለዚህ ዱዓ ይሰጣል ስለዚህ የተበደለ ሰው ዱዓ አይመለስም አደራ ወንድሜ ሌላው አላህ ከሚቀበላቸው ዱዓዎች ውስጥ ዱዓኡል ሙስሊም ለአኺሂ بظهر الغيب ለወንድምህ በሩቅ የምታደርገው ዱዓ እኔ እዚህ ሆኜ ጎንደር ላለ ሰው ማደርገው ዱዓ አሜሪካ ላለ ሰው ማደርገው አይመለስም روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء بسلالفت حديث رضي الله عنه نبي من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي من قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند وندم لعند وندمو بروك የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም عند رأسه ملك موكل ራሱ ላይ አላህ ያስቀመጠው መላእክት አለ كلما دعا لأخيه ለወንድሙ በጥሩ ነገር بخير በጥሩ ነገር ዱዓ ሲያደርግ قال الملك الموكل له ይሄ መላእክት ምን ይላል آمين ولك بمثل آمين ለአንተም አላህ ያደርግልህ ይለዋል በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው ሱብሃንአላህ አንተ ለወንድምህ ዱዓ አስታርግ ላንተ ማለ መላእክቱ ላንተ ዱዓ ያረጋል ለወንድምህ ሚያጥር ይደርሰዋል ኢዘን በዱዓ ላይ ለሌሎች ወንድሞቻችን በሩቅ በማድረግ ላይ መበራታት አለብን ኢያኩም አን ተድዑ ዐላ ወለዲኩም እኔ እናት አባቶችን አደራምለው ልጆቻችሁ ሊያስከፋችሁ ይችላል በእነሱ ላይ ዱዓ ከማድረግ ተጠንቀቁ ዱዓችሁ ይቆርጣቸዋል ልጆችም እናት አባት ተቆጥተው ዱዓ እንዳያደርጉባችሁ ተጠንቀቁ ዱዓ እንዲያደርጉላችሁ خدماتشو تنكبكباتشو يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث من قالوا لا تدعوا على انفسكم بنفسوچاچو لي دعاء تادرغو ولا تدعوا على اولادكم بلجوچاچو لي دعاء تادرغو اترغماتشو ولا تدعوا على اموالكم بنبرتوچاچو لي تادرغو لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم الله اكو كفت بر ያደረገው ያጋጥማችሁና استجابه አድርጉት ጉድ ትሆናላችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ይቀበሉ አለ ዱዓ እጅህም በእጅህ ይሆንብሃል በዘመናችን አንድ ታሪክ ምን ገጠመ መሰላችሁ أن رجلا كان له ولد صالح طيب عند አባት ጥሩ ልጅ አለው አላህን የሚወድ በትምርቱ ጎበዝ መስጊድ የሚመላለስ ልጅ ነው አንዴ ከትምርት ጥናት ላይ ስለቆየ በፈተና ሳምንት ስለቆየ ረፍት ፈለገና የአባቱን መኪና ይዞ ሊዝናና ፈለገ አባቱን ዶ ቁልፍ ስጠይ ቢለው እምቢ አለ ይህ ልጅ ምን ያድርግ ገና ልጅ ነው እናቱን ለአባቱ ቁልፍ እንድትቀበልለት ላካት እናቲቱ ወዳ አስጠይቀው አባት ተቆጣ እንዴት እሷን ይልክብኛል ብሎ فقال الوالد لوالدته ለሚስቲቱ ምን አላት خذي هذا المفتاح واعطيه الولد ለልጁህን ቁልፍ ሰጅና ሰጨው اسال الله الله يرد አላህን ጠይቀዋለሁ ይሄ ልጅ እንዳይመልስብኝ አባት ጊዜው የተነዶ ነው እንጂ ይሄን ጥሩ ልጅ ይወደዋል እኮ ግን እቺ ዱዓ አለፈች يقول فاعطيت الولد المفتاح للجوهن قلف ستوت فانتظرناه ساعة وساعة فلم يحضر ይሄ ልጅ ሰዓታት ጠበቅነው ልጅ አልተመለሰም ትላለች وانتظرناه فلم يحضر حتى جن الليل مشيت እስኪገባ ድረስ ጠበቅነው አልመጣም وانتظرناه طوال الليل ሙሉ ሌት ጠበቅነው አልመጣም واذن الفجر ولم يحضر ذلك الولد ልጅ ግን አልተመለሰም ከዛም ጧት ላይ ፖሊሶችን ደን ልጃች ይዘን ማፈላለግ ጀመርነ ለካስ ከባድ አደጋ ይሄ ልጅ ገጥሞት ነበር ያባቱ ዱዓ ቀስፎት ነበር ومات في ذلك الحدث بذا دغا ይሄ ልጅ ሞቷል وهو في ثلاجة من ثلاجات الموتى في احد المستشفى كموتان የሚቀመጡበት ፍሪጅ ውስጥ ገብቶ አገኙት سبحان الله ووافقت بابا مفتوحا ይቺ ዱዓ ያባት እርግማን የአላህን የተከፈተ በር አገኘች አላህም ተቀበላት ይቺ ዱዓ አደራ እናቶች አባቶች ልጆቻችሁን አትርገሙ ዱዓችሁ አይመለስም ልጆችም የነሱ እርግማን እንዳያርፍባችሁ ተጠንቀቁ በልተንከባከባቸው እግራቸውን እጠብ የነሱ ዱዓ ነው በዱንያም በአኺራም አንተን ውጤታማ የሚያደርገን አሁን የምናየው ነማዚጁ من استجاب الله دعاءهم الله سبحانه وتعالى ከታሪክ አምድ ዱዓቸውን የተቀበላቸውን ግለሰቦችን እንመለከታለን اول افضل المرسلين
ሰይዱል ሙርሰሊን የነቢያቶች ሁላ መቋጫ አይነት የሆኑት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሳቸውን ዱዓ ለአቡ ሁረይራ ያረጉትን መልከት አን አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ቃል አቡ ሁረይራ ምን ይላል ኩንቱ አድዑ ኢለል ኢስላም ወሂየ ሙሽሪካ እናቴ ሙሽሪክ እያለች ጣዖት እያመለከች ሁበልንና ዑዛን ወደ እስልምና ጠራታለሁ ግን ልትሰማኝ ፈቃደኛ አይደለችም ፈዳውቱሃ የውመን አንድ ቀን እጄ ዳዕዋ ሳደርግላት فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره بنبي لي متألاو النقر السماتشين سدبتشاتشو فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبكي ودى نبي يالك اسكم التونا فقلت له بيالكواتشو يا رسول الله أنت الله ملك تنيا أمي كلما ذهبت إليها تسمعني فيك كلاما سيئا أنت الله ملك تنيا الناتين هو اللي هجي ودى دين الإسلام الناس ترات بانت بكل مدفونة قرط السمان يالج تقول فيك كفرا كهدتي ونك قالت النقرالج ادعو الله يا رسول الله يهدي أمي الله الناتين دي مرات دوحا درقل لي يالتشو نبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه يتبارك الجاج ودع الله نسو اللهم اهدي أمي أبي هريرة يا أبو هريرة إنات مرات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يملس على ندي دعاءه فانصرفت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي دعاء الله عندما يملسوا سلامك تدسج ودبيت يتملس يناتين هنيت على مركز فعدت إلى البيت ودبيت تملسك فطرقت الباب برون عن كوكو فقالت ناتي من يا أبا هريرة أنت أبو هريرة مكانك زوكو مالك وكانت تغتسل يتعطبت جواس الدفع فيسمنيال فلما فرغت فتحت الباب فنظرت إلي وقالت كزام دجرسج برون كفتتشنا بلالتش أنت أبو هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شهادة درجتنا ناتي سلمنا أنت كبلج يقول فبكيت من الفرح كدستيت الصا بتأمل الكسجم فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي يا لكس ولا نبي متونا أقول بي الكواتشو يا رسول الله قال استجاب الله دعاءك يا الله ملك تنيا الله كدعاء أنت كبله وأسلمت أمي الناتي مسلمنا أنت كبلت الكواتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من قالوا الحمد لله الله مسكانه يدرس شوف تككلኛ ወልይ የወልዮች አባት ምን እንደሚሉ الله مسكانه يدرسው እሱ ነው የሚቀበለው فقلت يا رسول الله እቺን በር ተጠቀምኩና አቡ ሁረይራ ሌላ ጥያቄ ቀረቡ አላ ተድዑ لي دعوه አንድ ዱዓ ሳትጨምረኝ ማታደርግልኝ ማልኳቸው ادعو الله يا رسول الله ان يحببني انا وامي للمسلمين ويحبب المسلمين الينا يا الله ملكتني مسلمو ሁላ እኔና እናቴን እንዲወደን ዱዓ አድርግልኝ እኛ ደግሞ ሙስሊሞችን ሁላ እንድንወድ محبة ነው የሚፈልገው سبحان الله ዱዓ አድርግልኝ ያልኳቸው ነብዩንም ዱዓ አደረጉ اللهم حبب عبدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم الله ሆይ አቡ ሁረይራን ሙእሚኖች ሁላ እናቱንም እሱንም የሚወዱት አድርግ እነሱም ዘንድ ሙእሚኖች የተወደዱ አድርጋቸዋል قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من هلال فما سمع بمسلم إلا أحبني عند مسلم سلاني سمينا يسمام يوددي بيهن انجيلال رواه مسلم نعم إنيام زاري سل أبو هريرة تاريك النور علم إنيم وديت هين مسكر له إن أنت من دزاو نعم أبو هريرة نودو علم ينبي دعاء تملكت دعوة مستجابة عند بتأم ميجر متاريك ذكر الذهبي في سير إمام الذهبي سير أعلام النبلاء مبال تلك كتابات شولي إن تاريك تكسو كمحمد بن منكدر يتزجب زجبانه قال في ليلة من الليالي استسقى أهل المدينة فلم يسقوا عند ليلة لي ሙስሊሞቹ የዝናብ ድርቅ ስለመጣባቸው ወጡና ልብሳቸውን ገልብጠው ዱዓ አደረጉ እስቲስቃ አላህ ዝናብ እንዲያወርድላቸው فلم يسقوا الله ግን ዝናብ አላወረደም እሱ አቀለም እንዳላወረደ يقول الامام محمد بن المنكدر تلك عالم ናቸው ምን ይላሉ يقول ذهبت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعبد في مكان لي ከነብዩ መስጂድ ውስጥ አላህ ለብቻ መገዛበት አንዲት ኮርነር አለች ተደብቄ ዛት ውስጥ አላህ ልገዛ ምሽቱ ነድኩ سسجد العدر فقال كزام بينما أنا جالس في منتصف الليل إذ دخل علي رجل لم أعرفه كزام يلليت كماش ليس من ساعة 9 ساعات أكبابي عند سود مسجد كبا على قوم بمهيت رجل أسود تقرنو
መልኩ عليه رداء وإزار ሽርጥና ከዚህ ፎጣ ደርቧል ጀለሰ ይልተፊቱ የምነተን ወይስራ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ዞር ብሎ ተመለከተ ሰው እንዳለና እንደሌለ ለኢኽላስ አላህን ብቻ ለመጥራት حتى اطمأن أنه لا أحدا في المسجد فرفع كفه إلى السماء مسجد اسمان من دلل سياق اجوچون ወደ ሰማይ አነሳና ዱዓ አደረገ فقال يا رب يا الله انت ጌታዬ ان اهل الحرم استسقوك فلم تسقهم የመዲና ህዝቦች ወጥተው ዱዓ አድርገው ስጠን ቢሉ እምቢ አልካቸው እንዴ اللهم اني اقسم عليك ان تنزل عليهم المطر الله ሆይ ምየብሃለው ዝናብ አውርድላቸው يقول إمام محمد طلقوا علم من يلالو قلت هذا مجنون ابتنوار كيف يجرئ ويقسم على الله جل وعلا بتلاقوا الله عليه انديت ميالو إلى انديت اندي بلو يناقر انديت نميدافروا عنكو ابتنوا عنكو سوقن دعاون قتلا قال أقسم عليك يا الله أن تنزل المطر يا الله ميبهلو أورد الله جوزنا يا الله قال إمام محمد من يلالو والله ما تحرك من مكاني كان لبت بوتا التنكسم الجنا لا وردم إلا وقد نزل المطر علينا الله سبحانه وتعالى بدوف مدينة يتلك اللكات بيونجي الله أكبر رب أشخاص أكبر لو أقسم على الله لأبره ስንትና ስንት ሰዎች አሉ እጃቸውን ወደ አላህ ካነሱ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓቸውን የማይመልሰው እንደ አይነት ክስተት በመዲና ላይ ተከስቷል ስለዚህ እጃችንን እናንሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለናል صاحب الكتاب لا تحزن አንድ የጓደኛቸውን ታሪክ ጠቀሱ በዘመናችን የተከሰተ ይሄ እንደ ሶስተኛ ሞዴል እናየዋለን ይህ ሰው كان عابدا قانتا منيبا ذاكرا لله يا الله ምርጥ ባሪያ አላህን የሚያስታውስ በተውሂድ የታነጸ ነበር قال فانقطعت المياه እንግዲህ ገጠር ውስጥ ነው የሚኖረው ወደ ዳርቻ ውሃ ተቋረጠብን አለ وذهبت التمس ماء لاهلي لم يسبوش የሚጠጡት ውሃ ማፈላለግ ጀመርኩ فوجدت ان الغدران قد جف يوها ገንዳችን ደርቆ አገኘሁት فعدت اليهم ወደ ቤተሰቦች ተመለሱ ثم التمسنا الماء يمنة ويسرا ወደ ቀኝ ወደ ግራ ውሃ መፈለግ ጀመርን በረሃ ውስጥ ነው ያለው ከነ ቤተሰቦቹ ነው فلم نجد ولو قطرة አንዲት ጠብታ እንኳን አላገኘንም أدركنا الظما ጥማት ወረረን واحتاج اطفالي للماء ልጆቼ ውሃ ፈለጉ ማልቀስ ጀመሩ فتذكرت رب العزة እንግዲህ አገሩ ደርቋል ውሃ የለም ታላቁን አላህ ግን አስታወስ سبحانه الكريم المجيب ቅርብና እሺ ባይ የሆነው ጌታ فقمت فتيممت ውሃ የለም አይደል ተይሙም አደረኩ በአፈር ውዱእ አደረኩ واستقبلت القبلة قبلة تكتاچ وصليت ركعتين ሁለት ረካዓ ሰገድኩ ثم رفعت يدي وبكيت እጆቼን አነሳውና ወደ አላህ ዱዓ አደረኩ አለቀስኩ وصالت دموعي እንባዎቼ በጉንጬ ላይ ፈሰሱ وسألت الله بإلحاح الله አትኩሬ በጣም ደጋግሜ ለመንኩት وتذكرت قوله ይሄን አላህን ቃል አስተውስ أمن يجيب المضطر إذا دعاه የተጨነቀን ሰው ማን ነው እሺ ብሎ የሚቀበለው والله ما هو إلا أن قمت من مقامي وليس في السماء سحاب وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء واحتكمت على المكان ثم أنزلت الماء سبحان الله سماي فنتو على بعضو نبر كزام عندي دامنا متاچنا يمين بيت ብቻ ጠለለችው كزام دوف زناب ما زنب جمرتنا فامتلأت القدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا كقي كግራኝ የውሃ ገንዳዎቻችን ሞሉ فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى اللهنا مسجنا وضوء درجن تتبت كذا من الى ثم ارتحلت قليلا خلف هذا المكان كان يبيتوج لقيقي ودليلاو سفر تنقساقس فاذا الجدب والقحط درقنا አገሪቱ በድርቅ እንደተመታ ነው فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي إيشين دامنا كليلا غرغوت ያመጣት بدعائي እንደሆን ተረዳው الله انا مسجنك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله አይደለም እንዲህ ሰዎች ተስፋ ከቆረጡ በኋላ
ዝናብን የሚለግሳቸው እሱን አወደስኩት ይላል ወአኺራን እንደ መጨረሻ ግን እማስታውሳችሁ አላህን ትንሹንም ትልቁንም ነገር እንጠይቀው ትንሿን ጉዳዩን ትልቁን ነገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቃ ሲጠፋቸው ትንሽ እቃ እንኳን ምን ይላሉ اللهم يا جامع الناس ليوم القيامه اجمعني على ضالتي الله ሰዎችን يوم القيامه ተሰበስብ ሰው ጌታ ሆይ እኔና የጠፋኝን እቃ አገናኘኝ ይላል ስክሪፕቱ እንኳን ቢጠፋም ይሄን ዱዓ ማለት አለበት ሁለተኛው لا تنسى አትርሳለህለው كم وكم استجاب الله لك ولكن الشيطان يوصيك الله ስንት ዱዓሽ ብለዋል ሸይጣን አውቆ ያስረሳህ لميت دار تفلق نبر ستة لجالك ستة سرالك ستة بوزو حاجة هيوتن زورة ملكته الله استناقدو الله نقاق الشيطان اوكو هينسقا يسر السانا ليلا عند تقاقوا يدرقال منو هينسقا كوك با الله فكر لبه اندمي كالتاكال يسر السان الله من دار الدرق اللي هو اللي تاور الله الله يمرت الله الدنيا لم يستبزنوا آخرام لم يسكمت الله اندزاو ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت بس لا فوت حديث لي نبيات من قالوا ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث عند مسلمكو وانجل إلى الله زمدنا مكرة إلى الله دعاء كدرجة الله كسوستان ديسات ولا تترطر إلى الله عندنا إما أن تعجل له دعوته كاسفلقوا الله لا أنت خير مون كوك الدنيا ليست حال برم فلقك ونطرم نقر وإما أن يدخر له في الآخرة على آخرة لي يسكمت اللهال كازناه يدلب اللهال يوم القيامة استد ترارى مع الحسنات الستحل وإما أن يصرف عنكم من السوء مثلها ألام بزاو قدر لك الله يوسن به مطفو نقر يمال إقفتر اللهال الله يوسنبها للج ما موت بر مدفات إيه دعاء استارق دعاء الدنيا لكم يفسمل يعني هدون ديا كشفا درقال الله سبحانه وتعالى سلزيه الله سبحانه وتعالى يقبلها الدعاء درق إيه حديث ينقروا قالوا إذا نكثر الدعاء له صحبوتشو يا الله ملك تنيا انقدا دعاء نبزا قال الله أكثر يا الله هم شروطا سفينو بيسطاچو አልቅም አብዙ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ማብዛት አለብን በዱዓ እንድንበራታ እቺን እንበል ورد في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من قالوا اتحبون ان تجتهدوا في الدعاء بدعاء لمبرታታ ትፈልጋላችሁ እንዲያሉ ነብዩ قالوا نعم اوني الله ملكتኛ قال قولوا بلوا انغدا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله انتم بموساد بمامسገን በጥሩ በመገዛት ላይ እርዳን በሉታሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ላይ መበራታት አለብን يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ላይ ያሉ اعجز الناس سنف ማለት من عجز عن الدعاء كدعاء يسنفنو وابخل الناس سستا ማለት من بخيل بالسلام سونا السلام عليكم كمالت የሚሳሳን ዝም ብሎ ሰዎችን የሚያልፈነው በዱዓ እንበራታ الله سبحانه وتعالى እኔን በተናገርኩት እናንተም ባዳመጣችሁት